Manlang Biswajit sar tiniaba imang ni haping project ni ramun munpui tui kre hokri kon tumani beparo sar engineer officer sar songrana tibiye phema so bang rauthya ma tui ni beparo bekhe bekhe bujong habo sa saknar gina salnei kha sarneoro engineer SBO the executive engineer mobile phone malai mane sama loge loge na sar naitika nayor tuini naika tuini laya te tuini tui ko thangda ba tui jomi mada tui muk da tong naika inge bogono kabo thangai research pai motamuti oro ban thei de mano thege ba bahai aboni benefit bahai no abo bo naika sar te abo to sungoro ban thei digra nai ban thei tui bahai abo bai joto kami cho tui no kukulok no abo joto no nai lai nai Bukan kalau ini dah satu proses kaya ini, jika ayang babai kaya tu permanent tu tongo, tu ini ko, tu coli tongo, tu ketang, ya sengabu penanya, jika abang kaya sengaran band kaya aran tu ino, borok ino boosting kaya, borok kami borok no tu ino, abu kaya lalai orang lagi ko, asal tu ni singgah belai kena hambai, borok kami borok tui kirin bagi belai jengkala tongo. Itu kami ya, pura North District kaisa tui ni belai hahakar. Hingga yang kayoi sini sar bonuka, ini bising di jengku kuna belai kosto hapung hatai mak berai ka, duku maka biar ok sabai ke tahu. Abo hai no, samung samung pending, bokai rom kaika, sar no belai kena hambai, busang salo sini luku rongo abang kena subai tu. Sarabong sabab na yo sonibaro ro bazar kai nei mochi ni bo imang ni hapi ni kenan sini sengora bazar kai nai joto hasal sapani borok lugadun thaikan phalpai mano tei paikai mano e sengorbo kaisa project 15,000 crore ni kaisa project mo seng 2032 ni bisingo project complete kainai ngai sini already project tabuk jengjagi tongo bus stand ngai bus stand ni logo sengora set market set open area amahai ro turut chanjagi tongo o June ni bisingo no kaisa open market area complete ding nai